pijaca polovne robe. Dolazim ja, sine, baba prodaje. Pored onaj sat kuku što viče, imaju skije, Elanove. pancerice, ima sva oprema i kaciga, sve ima. Ima svijeća upaljena i čovjek je mrtav. Da li je poginuo sa tim skijama, mater se bjebu, znaš. Vi filled, Begi. Jel? Kaj je, popite nešto euro, no. Tad su marke bile. Marke, ja 50 maraka. Ja u džep imam 22 marke. Ja rekao, rođendan, viče ona. Rekao, tararararara, tararararara, tararararara. Happy, ja, to, ne znam. Sad ona misli, ja kupim nekom drugom. My father, oca veli kupim, jebote, otac, sad ne mogu reći da kupije sebi, jebote, no, sine, to je stara oprema, vidim ja, ali eta, sine, znači, jedno što se oblači, kako se zove ono? Skafander. Skafander je, to je jako, vidim ja, to je zgužvano stajalo 300 godina. 15, jebote, otac, pa mi ću ono bliže od to. Fupcen. Vidi ona, reći ona meni, rođendan, rekao ja to, znaš, vidite. Dolazi čovjek iza mene, Mumin, zovu ga Uhljup. Uljub. Zovu ga Uhljup, bolje znaš kakav je čovjek. On je 40 godina u Njemačku, on nema brašna, mater, nema ništa, on je kockar jeban. I onda ovdje meni viče, šta je Jaran? Rekao, nemam ja, reci, daću je 15 eura za evo, nema ovo je rahtela, bolam, vidi da je to trulo, evo je otac. Rekla ti je žena, daće ti za 20 eura i ne da bona i nemoj maraka i nemoj dosađiva. Nema da podala 15 eura. I su iza leđa, samo čovjek ovako. Za čubu. Sin u nje, znači kickbokser. Muter, već šta galamiš jeboti, materi sestru, šta galamiš na moju mamu? Vaj muter. I odmah 20 eura kupa. 20 maraka je rekla, u redu je, kaj je u Evo. Ko se navačija. Ja, ko se navači dođe čovjek repe na njemu. Ta ti, bebi. Dolazi